Ka Election Commission of India ECI hakakat Tarik urisau araja arpusau kala Thep baka election nong mikmat Shiteng Samoi syaka yeng dorba tauan ke jela Meghalaya na Gambegre constituency an penlong hakakat lai Tarik kat baka Tarik ban Ñiew ye ki vote pat kandai haka arpu lai Tarik unai wing araja arpusau. Ka Election Commission of India kala Thep ye kaniling baka press conference ha plenary hall of Vigyan Bhavan, New Delhi. Nalor kini, ke Election Commission kala Pynbna ru ya ke Almanak, na ke Bynta ban penlong ke election MLA ha Maharashtra ban Jharkhand. Kumban syukdo bakane ke election Shiteng Samoi na Gambegre constituency kalong don kam hadin bau saling sangma ula no daladi ke jinglong nong mikmat ketika constituency hadin bola job ke election MP Lok Sabha na Tura parliamentary constituency haupna jelio arajar pusau. Shu usaleng ula long MLA bamarwe ke Congress na rilom garo bola perlemi ke kertong baklan ke National People's Party kagatha ke sangma hakatai ke election MP Lok Sabha na Tura. Ke Congress hakwai pat kaliang ke klam la ban bat shu ya kesuki MP Lok Sabha na Shillong parliamentary constituency hakabala keni no dakaseng sanhima bathamai ke Voice of the People Party VPP lingba u Dr. Ricky AJ Singkon. Kumba ai mlu haka jingmong haka seng Congress lai ngot ki MLA jongka bakan thop yo Dr. Celestine Lingdo na umsning uba Charles Marngar na Mawhati barba Gabriel wa lang na Nongstan kila pet no syaka NPP haka khat khandai Tarik unai lar arja arpusau. Haka be day bat ki kertong ki ban ai rang haka ni election MLA Shiteng Samoi na Gambegre labna baka NPP kan penyang yakun da ka Mehtap Chandi ke Kurim Konrad ki sang ma menteri rang ba ka jela bat National President ke NPP. Kat baka Congress ban bujeli yau saleng kan penyang yakun dau jingjang M Marak kat baka All India Trinamool Congress kan penyang yakun dak Sadia Rani M Sangma kabari ka kuremu MLA barem ka rangsa kona uzanet Sangma. Bam bangi bam dunaki eki batai kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.